Chief Minister Pulal Duoman Aizawl khopui changkang le moizok siam turin sorkarin ma alamek ti asoi. Tukin Khan Aizawl Mineko Open Gym Tualzola Women and Child Development le ACT Rantla Buat Sayin Poshan Pakwada 2026 Run for Nutrition Marathon Buat Sayani Mi Zaruk Somni Pali Antelani. Constitution ennon na 131st Amendment Bill 2026 chuan Lok Sabha apaltlang theilowa bill hian Constitution siam thatna atana majority mun thuma thena mun ni amamo tur chu aphak lo hle India Sarkar chuan Strait of Hormuz kaltlang na tura ven himna chungchanga United Kingdom le France kai shwai malak na atel turin som ani ti voin khan anem nget Aizawl chengin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani tuna chanchin kim changzo kini long L.Chhakchhuak zamang u Chief Minister Pulal Duoman Aizawl khopui changkang le moizok siam turin sorkarin ma alamek ti asoi Pulal Duoma hian social media kaltlangin he thu hi asoya Aizawl khopui chu khopui him zok changkang zok le moizok a siam turin kong tam takin sorkar chuan ma alamek ti soin kol phetha Hlutea nar zok anei na tur le khwaljin hip na lamte in kalpo na thazok le tamzok atante malak na tam takalpui me kani ati Aizawl in ma ason zel theinan mi puite thopui na tha an mamo thu soi ani Chief Minister Pulal Duoma chuan 15th Finance Commission in athlona AMC don tour kumsangni somni pali le sangni somni pangale sangni somni pangale sangni somni paruk chunga mi cheng khatma hai chhuwa ani lo chu poi ati thu soi Voina Aizawl Vana Pa Hall Kota Street Campaign Kharna Hunan Mana he thu hi soin Chief Minister chuan AMC lam hian budget po an sum hu na hnar lian ber chu an ronda lo ti asoya an nor chwa zo lo an hlange an sarkar azo trep to ZPM man mai turan ti wange ti chu an nor lo chan nia arin ani thu asoya sarkarin an din muna bel chianin sum hi andang lo ti ashe chau ti soin adiglawa an lo ti awangin Delhi in an lo phal lo ti asoya sarkarin siam that an dil ngal thu soin hun sep takara sangni somni pali le sangni somni panga first installment to financial year top manili Thamasani somni pasari khan cheng nuai sangkhajali somriat pariat an L.Chhakchhuak thei ti asoi atuka second installment buai pui le ngal charcharin second installment cheng nuai sangkhajali somriat pariat chu an hai chhuak le sangni somni pali le sangni somni panga adon tur chu akim ta ti asoya sangni somni panga le sangni somni paruk chunga don tur an hai chhuwa le man ringin theitop an chhuwa le ti asoya Financial year top don zan minute somni chau ala omtia sangni somni pangale sangni somni paruk first installment cheng noi sangkha janga somni paruk an hai chhuak le shamti soin second installment chu kumina liam puita ti asoya AMC sarkar tharding tur chu AMC sarkar omto zonga house saber ani don ta ti asoi bok ani Tukin Khan Aizawl Mineko Open Gym Tualzola Women and Child Development le ACT Rantla Buat Sayin Poshan Pakwada 2026 Run for Nutrition Marathon Buat Say ani mi zaruk somni pali antelani Marathon inti siak na atil zongzong ten chisel nan ele in chale thiang him ngai poi moturin thu an tiama he thu tiam na hi bizoram thangi changte Director Women and Child Development suana kai shwaya chumizo pizo nun thari Joint Secretary Social Welfare Women and Child Development in participant te availia mani he marathon hi category thuma inti siak ni in women category open men category open le sub junior category ate inti siak ani MPCC Treasurer AMC in Tlau Tura Ward Som Pakwana ANC candidate ni Bog Dr. Lelma Som nga kan party dang te aya Congress party dang lam na pakhat chu lainat na nen dan an king ko chin ni inasoi Dr. Lelma Som chuan AMC dan manlai tam taka mi puite har sa na thlen tu atam hle ni soin min chok jang khai tur zo ka kan ngai AMC chu mi puite tan phurit ani na atam hle ani hati AMC na an chang ani chuan mi puite chok jang khai zok tur mi puite phurit ni lo tur AMC din kan tumani ati Congress party candidate te chu mineral mai nilhom ma se andang lam na chu veng le khotlang rongbol na konga tonchiat nei thatak tak mi puita na hun puma rong lo bol to chin te an ni thu Dr. Lelma Soma chuan na soya AMC corporator ata na min thantlin phot chuan mitin ban phak kan ni don ti in minol puite ban phakin thantlin kan ni chuan om kan tum don ani ati
Congress Party in Mihar Sale Rabitleo Laklo te khai chhwa le na tur policy an duang thin ti soin ati hlotling turin theito pan chhwa thin thu po Dr. Lalma Soma chuan a soya party dangte aya kandang lambik na chu thutiam hlen konga ani ti in Aizawl khopui thang mek ani na a enkol ulu kangaya thutiam hlen thin party kan ni awangin Aizawl mi puite be se na po hi party dangte ayin Congress Party asang le zwalani atibok MNF General Headquarters Pula Ruat ki Matsuan Aizawl Municipal Corporation na mipuidin mun clear chungin mipui zo tok ang zela in Remremi siam that ngai an siam thadon ti asoi voina Aizawl press la pa MNF party in Chanchinthar bumi ti an komna a he thu hisoin Pula Ruat ki Matsuan AMC in Tlau tura sarkar ngiang head din turin candidate an nei chadber tum ani thu soya an candidate zinga AMC corporator loni to te sarkar kaushan chalai le sport baka NGO shanga mi thatak tak zoram chalai te enton le ngai san ron te an ni hlom thuwa soya mi puite chu vote vek turin an so mani Pula Ruat ki Matsuan AMC in thana Mizoram khopui son du le du lo buk an ni don thuwa soya sumlama po sarkarin leiba anga hleti soin budget session nung bera leiba chu cheng vaibel chesing khat sang kwa somriat panga point pakhat panga ani thuwa soya sarkar budget pumpui cheng vaibel chesing khat sang sari somsari paruk point pakwa pani ayin cheng vaibel chesang ni pariat point pani pathuma atam thuwa soya sarkarin sum antileps na sati soin lunglei Municipal Council sum chu financial year sangni somni palile sangni somni pangale sangni parugbel khomin cheng noi sangkha zaria somruk pakwa point pakwa pani baka Aizawl Municipal Corporation sum cheng noi sangkha janga somni paruk point paruk bial anti leps thuwa soya sarkar to financial management ta an hlo cham thu soya ni Pula Ruat ki Matsuan ZBM sarkara e ruk na le hlemhle na ahluar ti soyin chia le bil apun na sa thu le mipuya ero sumavan thu soya mipuin sarkar healthcare scheme kalpui mek max an support lo ti soyin tun thani som pali thlengin mi singhi sangkwa jali somsari pani chau an la in ziaglu ti asoi bok ani ZPM advisor B.Vanlalchhanchhuahi Mizoram Universal Healthcare Scheme Max April ni khat sangni somni panga atanga mantran chu mitam takin antang kai pui mek ti soin Mizoram state in ane to chuan a Aitea alom lo nia alan thuwa soi tuna opposition party ten an hunlaya tuna healthcare scheme Aitea an duang chhuak lo nia soin tuna po hian kan man mek Aitea rawah man an nei om kan la shelo an ti a ZPM party ti ani awanga an hansel chiam mai hi chu kan ramtan a thalova mipuitan po a thalo ati max tumitin huap khwale tuini na nei ten an man vek thei turani thupu B.Vanlalchhanchhuahi chuan soin opposition emo ruling emo tuma he scheme hian a thliar lo ni in an soya MNF le Congress mipuite hi an party ho tu te hian an line lo hle in kan shia a an party mi ten mangve lo se an tizog MNO ati the hialani hati B.Vanlalchhanchhuahi chuan he healthcare scheme hi za social tur omlo ani hau lawang tundin muna kan phak to ka thaber ani ri a the ang angati phui sui zelani yangati bog Assam Rifles thwa sanram chungchang po B.Vanlalchhanchhuahi chuan soin official tabaka NGO le political party le polsom pali telna committee in ahman zui dan turangai twa thule party malanga ZPM a enroll lo thuwa soya kongzau chungchang po advisory committee in arel anga kalpuyani thu soin thingswat vakemo lamuan munma hi ti chereu vek emo hi atum anilova kanram ta na thaber tur Aizawl khopui ta na thaber tur ngai twa chunga mala kani hati Supply Minister ni bok B.Vanlalchhanchhuahi chuan bu fai chungchang po soin ai enkol dan alo that chho tak zel awangin bu fai bo Tlau te sumkal ralve na lamte wartaka kalpuyani thule kumkal ta sangni somni pangale sangni somni paruka sarkarin budgeta cheng vaibel chezani somni point paruk bial ada atangin cheng vaibel cheza somthum pakwa sarkar treasury a chhun let ani thuwa soi B.Vanlalchhanchhuahi chuan budget min pek pumpuya tanga za asomthum cheng vaibel che somruk pasari chawin mipui hne bu fai pek hi kan enkol theiani ati a eiruk na le diglo taka thil ti omlo ni in a soibok
Dr. B.Vanlalchhanchhuahi, MLA and State President BJP Mizoram chuan voin April ni som pariat sangni somni parug inrin ni hian wal puikon Salem Veng 0 point street campaign nein pukel din thara former state spokesperson in akai shuaya Dr. B.Vanlalchhanchhuahi, MLA and State President Puke Shamo, MLA and State Core Group Member, Puke Sangluna, State Secretary and Ward Number 18, BJP AMC Official Candidate Le, Dr. Zonun Tluanga, former State Secretary Ten Tusoy na Anne. Dr. B.Vanlalchhanchhuahi, MLA and State President Suan, BJP to Development Party, Kania, Development hi India Rampuma BJP ina kan mission ania, Development kan dut Suan, BJP kan vote angaya ni ati. B.Vanlalchhanchhuahi chuan politics hi mitin tan ania, kay chu sumdong kania, politics ka ngay venlo, kay chu texical kania, kay chu inlo fatop may kania, politics ka ngay tualo kan tithelo, at san su politics yan kan vaya min hong vangani, sorkar chanwaya chuan sorkar na thokte an lim china, sumdong siyang, me zuar tenin an til shalapunga, tailama chuan anip te puar chin, Chutiangin in lofate po in na turan nga mitin an limin an lom china ni chutiang chu ataka Aizawl at henteinan sorkar thakan mamoa mipui mamo petheitu sorkar kan nei angaya ni chutiang sorkar nei theidin huna chuan kan ding meka abultan atan AMC election hi kan manangaya ni Aizawl khopui changkang le thiang hlim khopui shisel mipui harsad na ata khai chhuak theitur BJP candidate telo vote theu turin kaso macheu ani atia Puke B.Vanlalchhanchhuahi chuan soi chunzomin BJP awangin India ram chudin mun thataka kan ding meka kan politician Shanglui te thusoi awangin BJP kan thin shik na kha paibo a hun to ani voina hian khang min soi thaina thil ang khathleng ta om lova kan rama phei chuan BJP wangin kan nam le kan sa khwa a harsan na om ngai don lo bokani BJP din chan ber to development mason na hi ani a Aizawl mason nante Mizoramin mason na taktak kan nei theinante BJP sarkar kan mamo MMA India ram hausak na thau hitun aya Mizoram asok chhuak turin rilru siamang atibog Puke Sangluna State Secretary and Ward Number 18 AMC Official Candidate Suan Tun ma khan MNF kan charchara ni ma selaram chale zwa kan nei be sein BJP kazoma BJP akan hian Hindua kan moh kan inleta anilova Central mamo tu kan ni awangin Central atlangnel taka kan kala kan mamo le du tengam patakin kan thlen theidona chuwang chuan BJP kazomani voina hian BJP AMC manifesto baka Word number 18 big atana manifesto kan siam te mi puiten min shiat puya chung kan manifesto te ataka kan ti hlotlin ngei theinan word number 18 mi puite khongai taka min vote turin ka ngen che u ani Union Minister Pu Kiren Rijiju po in thantlin kani chuan kan bial chu min fan puyanga kan mamote kan thlen mai don ani ati Puke Shamo MLA and State Core Group Member chuan AMC election lo tura hian AMC chazo kan nei theinan BJP corporator kan mamohle ani achan chu AMC in kan budget neya sum tamjok chu AMC in real bolnan salary a kalrala mason na tho na ture ro cheng vaibel che som chuang orani thunga chu wangin Aizawl khopui enkol tu berin suma nei lo chuan mason na akal tha theidon lo chu wangin central sarkar shwai tu te BJP te hi AMC a min enchin ula party dang kan enchin tenen kanin ang lowang ti hi Aizawl mi puite siata kapuanga chu wangin AMC a BJP candidate zongjong te khongai to kamin lo vote sak theu turin ka som che uani atibok mualin khoma hian party shwai tu dang te pu in thusoi na hunan nei bok ani Nimin Khan Lunglei District Horticulture Officer DHO Pulal Thakima Hovin Horticulture thoktu te chuan Lunglei District a thleng angram si phir zaw tuipui kama B.Vanlalchhanchhuahi ka sailo huanan tlo a Horticulture Department te tanga thlai chi adon manga malag na te amuna an enpui B.Vanlalchhanchhuahi ka sailo hian chin ruk muna furzi khlum chingin quintal somni pali aseng to a kilograma cheng somni zela shalin quintal zani somnga vel thar a in beiseya tomato variety arka samrat chin ni muna ching bokin thathar lama sengtran a in beiseya zorin bin chin khat mun nein badam chin khat muna ching boka badam hi ip be khata kg somli zelin ip som panga tharin kg a cheng za hisapina shala vaimim chini sweet corn le korean vaimim chin ni mun veve siam bokin sweet corn hi sengto ipsom riat pangale la senglo ipsom ruk borvel
Korean vai mi mi seng to ipsom pakwale senglo ipsom libor vela nei boka vai mi hi ip khata kom som kwazel omin kom sari hi cheng za in an chalchin puwan la ha ka sailo hi Horticulture Department le Agriculture and Farmers Welfare Department chuan thlai chi ba ka leicha le damdoi te pe in Juan en kol na manrua le tuilak na manrua chi sang an ngai to apui chin boka thai chin le en kol chungchanga te thar chwa de ral na konga te po achul anga kai shwaina technical support nenan vil zui reng bokani lunglei district horticulture ho tu te chuan puwan da ha ka sailo Juan ba ka hian thleng anga si mual zawa chung ko somni paruk te malak na an en pui boka an mamole har san te ngai thla in department da tanga tran pui na le kai shwaina om the ang tenen the to pa malak ho zel antum ani Nimin Khan Longtlai Borsa Pudoni Laruat Sangale Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pusila Somzwalaten Aizawl an Tlau Borsab chuan Aizawl an mani laudong song tu khotlang shwai tu te hena Aizawl chumian manen in sumdon ton na munani a dan lovaram dangmi lu na remchang azaw hleti soin henglaka hian khotlang shwai tu te chu film khura thataka sarkar thopui turina shila tundin muna Aizawl Ralte in zathum vel omtepo an khosak le chet vel na te dan kal awm le omlo chik chin turina shilbog CEM Pusila Somzwala chuan chimtui pui luidunga longchet vel dante bungrolud le chhuak te chu council sarkarin omjenei zo kin kalpuya tumti asoya borsab le CEM te hian Aizawl Saka khwalzin te tlo tak lungmak an tlo boka khwanun adwan munmoi le ropui tak mailong tlai district le siaha district in an nei chu district bani van nei na ani anti a heng mun te hi ani dan ti danglam silova tlo tu ten o samzo ka an to thei dan turte a mun ma po hat sol na rem chang jok siam atul thu te an soi WhatsApp le CEM te hi additional DC pu David Lalrin omale additional SP baka LADC transport officer le INPRO baka MJA Longtlai district shwai tu tenan joy o mani LPG le POL report ilaw ngai thak chunzo mangu niminjing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangruk som pani inviting te supply check gate paltanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter zanga somsari pasari Mizoram chunga phurlu anibok Mizoram pon lam chanchin ilaw ngai thak chunzo mangu Constitution ennon na 131st Amendment Bill 2026 chuan Lok Sabha paltlang theilowa vota majority huma se bill hian constitution siam thatna atana majority mun thuma thena mun hi amamo tur chu aphak lo hle vote hi Home Minister Amit Shah le Leader of Opposition Rahul Gandhi te kai shwaina hnuaya in hialna na satak nei ani hnuwa nei ani a vote atanga alandanin mizani somsari pariatinan poma mizani som pakhat aninan do dal thungani Article 368 hnuaya hian constitution siam thatna tur chuan House member zongjong zinga atam zok le member omle vote nei zinga mun thuma thena mun hi ayatlem lo majority thlop angai ani member zali somriat pakwa antelawangin sarkar chuan he dan hi pas turin vote zathum somni paruk vela mamu ani he bill kaltlang tura vote somli pariata aphak lo na hi opposition bloc atan ne naro pui takani 131st Amendment hi Women's Reservation Act 2023 man ngal the na turin breach anga handwana ni a arot na ber chu house chak na chu seat zanga somli pathuma tanga atambera seat zariat somnga ati punani Rahul Gandhi kai shwai opposition chuan bill hi chopchil takadwan le ramchung mi puite ngai tua chian tok lo na ti inan soi he hi meichhia te ti changna chungchang ani lo ti Gandhi chuan session nei chungin a soya ram in thanna map thak danglam le state te naw zok te oti top tumna ani ati bill ho chamna hian meiche reservation kalpui dan tur chu ati buai ta hle a sarkar chuan April ni som paru khan Constitution 106th Amendment Act chu meiche za asom thum pathum kwata man theitur asya tirlain chu dan chu post census delimitation a ain ngatani 131st Amendment in legal bypass ane taklo awangin tuna chuan sarkar chuan 2027 census zo hun anga angai ta a anilo chuan parliament ti punna konga mala turin regional party tenen inrem na thar azon anga yani
131st Amendment Bill 2026 in Lok Sabha apal tlang theilo chungchanga dan siam thadu tu Rorelai Bharatiya Janata Party BJP tan chuan tlak chhiat na ani lain eptu party te chuan hne na ani thuan soi Minister of Health and Family Welfare JP Nadda chuan Lok Sabha a Constitution 131st Amendment Bill 2026 pasani lo hian Congress TMC DMK Samajwadi Party le India Alliance te me chedo dal na ril ruput mangalan tirani ti na ziaka kanram democracy chanchina mun thimani ati heti meklai hian Lok Sabha a leader of opposition Congress Party Shwai tu Rahul Gandhi chuan Constitution chu afaka BJP chu trick an khel awangin a social bok Gandhi chuan amendment bill hi atlata mei cheminga dan kal zonga trick mangin Constitution an bo chia a India chuan mu ani India chuan ati top ta ani hail the Constitution ti in Gandhi chuan a ziak bok ani Austria le India te chuan zirna le skilled mobility lama tho ho na ko nga masona na satak an neya kumina hian VFS education services te telna targeted partnership mangin Austrian University a India zirlai zani an lu thei be se ani heram han nahi kumsang ni somni pathuma comprehensive migration and mobility partnership agreement CMMPA an zia chu khami kumsang ni somni pathum September tha atanga man tanani a Austria Rama Technical Universities TU Wine TU Graz le TU Leoben tenena Focus India program kalpui mek he malag na hian engineering le technology talent ne thatak te quality driven recruitment atum berani Austria Rama skilled labor tlak cham na a sut kian rualin India zirlai te tan khovel hwa pazir na le European job market pan na kong apibok karma sa khan Prime Minister Narendra Modi ne na anin mu na Austrian Chancellor Stoker chuan bilateral immigration agreement su anem ngetle a Austria to European destination du thu cham zinga skills development ta na da ani India Sarkar chuan West Asia a buaina chhuak kara khovela tuipui poimo ber Strait of Hormuz kaltlang tura ven himna chungchanga United Kingdom le France kai shwai malak na a tel turina so mani ti voin khana nem het Cardin press briefing ne China Ministry of External Affairs thupwang tu Randhir Jaiswal chuan som na hi anem ngetani ni India hian he malak na hi zom tura som na adonga Dakar claim te nuwa meeting hi chan tura ruwa manani a India chanvo kan shati rang cheu meeting a soi ho to te po kan shati rang cheu ti in Jaiswal chuan a soi hi international community in khovel puma oil sum don na za asom ni vel omna tuipui kong him na tura malak na akal pui mek layani Persian Gulf a long chol muntetan chuan Strait of Hormuz hi tuipui lama chhuana chhuna ni a Indo puikara a blockade hian khovel pum hwa pa energy supply na satakin ang honga oil man po na satakin a sang chawani heti lai hian Iran chuan nimin khan Strait of Hormuz tu in ka haihun la chhunga tan sumdo na longzong tan honvek ani thu apwanga he hian khovela tuipui kong poimo ber pakhata tuipui lama khapna chun na sataka ati zia omani ti antir ex aposta Iran Foreign Minister Syed Abbas Arakshi chuan Lebanon na inka haipuan ni angin Strait of Hormuz kaltlanga sumdo na longzong chu inka haihun la chhunga tan honvek ani ati khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thak thei te chu ani